салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон пешниҳоди шумо мегардад барномаи таҳлилии фикри шумо. Салом аст ки дар фасли тобистон кӯдакону наврасон ва ҳатто калонсолон мехоҳанд ки баҳри пешгирии гармӣ ба кӯлу дарёҳо рафта обозӣ кунанд, вале мутаассифона баъзе аз онҳо ба ғарқшавӣ рӯбарӯ мешаванд. Бинобар ин тасмим гирифтем ки бо мутахассисони соҳа роҷеъ ба пешгирии ин паёмадҳои нохуш суҳбате дошта бошем. Моро ҳамроҳ ҳастанд дар студия Муҳаммад Тоҳир Гадоев ва Тоҷиддин Маҳмадов, мутахассисон аз Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуш омадед. мехостем суҳбатро шумо оғоз кунед. Калиди суҳбат дар ихтиёри шумост. Дар фасли тобистон чуноне ки дар болотар зикр кардем, ҳамагон мехоҳанд ки барои рафъи гармӣ рӯ биёранд ба кӯлу дарёҳо ва ба обозӣ машғул шаванд. акнун мехостем вобаста ба ин шумо суҳбат кунед ки айни замон чӣ ташвишҳо аст барои шумо? дар ин мавсим ҳама вақт мо бояд омода бошем, ҳама вақт мо бояд ба аҳолӣ сару кор гирем, чӣ қадаре ки тавонем ҳолатҳои ғарқшавӣ, ҳолатҳои анами номатлубро пешгирӣ намоем. тибқи анами дастуру барномаҳое ки аз тарафи мутахассисони мо амалӣ мешавад, ҳама вақт чорабиниҳо дар ин самт мунтазам ба роҳ мода мешавад. аз ҷумла аз тарафи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳама вақт дастурамалу барномаву тавсияҳои амалӣ месозанд ки на танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе, дар вилоятҳои Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар вилояти Хатлон, Сух, минтақаи Рашт ва минтақаи Кӯлоб инҳо роҳандозӣ мегарданд. ҳамасола дар мавсими ҳамин гармо нақша чорабиниҳо таҳия мегардад ки тибқи бандҳои иҷроиши он зина ба зина, ҳамин марҳила ба марҳила ҳамин бандҳои нақша иҷро мегарданд. пеш аз ҳама ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки ҳанами ҷавонон, наврасону кӯдаконе ки тибқи маълумотҳои оморӣ ғарқшавӣ зиёд ба назар мерасад, ин пеш аз ҳама вобастагӣ дорад аз се ниҳоди иҷтимоӣ. аввалан оила, мактаб ва ҷомеа. агар дар якҷоягӣ ҳамин се ниҳоди иҷтимоӣ дуруст амал кунанд, ҳамҷоягӣ, ҳамдигарфаҳмӣ бошад, мо метавонем ки сатҳи пеши анами гуна ҳодисаҳоро пешгирӣ намоем. вақте ки анами кӯдакон, наврасон беназорат мемонанд, ба ҳар гуна ба анами ҳодисаҳо дучор шиданашон мумкин аст. бархе аз анами кӯдакону наврасон ба назар мерасад ки аз сар то бега ба корҳои ношоиста, ба корҳои номувофиқ машғул шуда, ҳатто ба обозӣ рафта, аз сар то бега ба обозӣ рафта ягон қоидаҳои риояи обозиро риоя накарда ба ҳамин ҳодисаҳои номатлуб рӯбарӯ мешаванд. бо дастгирии шаҳри Душанбе бисёр инфрасохторҳои ҳанами фароғатӣ истироҳатӣ, кӯлҳо, ҷойҳои обозӣ, умуман ҷойҳое ки бояд ки анами кӯдакону наврасон дар он ҷо ба фароғат ҷалб карда шаванд ва обозӣ кунанд, зиёд шудастанд. бояд ки асосан дар он ҷойҳое ки муқаррар гардидааст бисёртар дар он ҷо обозӣ кунанд, ба истироҳат машғул шаванд. лекин ин агар як тарафи дигар нигоҳ карда истем, аз падару модаронам вобаста бояд ки вақт ҷудо кунанд, вақт биёбанд, хоҳ рӯзи истироҳатӣ бошад ё ки баъди кор бошад, фарзандони худ, кӯдакони худро гирифта ба он ҷойҳое ки муқаррар гаштааст, дар он ҷое ки талаботҳо иҷро мегарданд, бояд ки дар ҳамон ҷо рафта бо фарзандони худ якҷоя ҳам обозӣ, ҳам истироҳат намоянд. яъне ки аз таҳти назорат бояд дур набошад, ки ин кафолати амн будани фарзандии моро таъмин менамояд. ташаккур, саломат бошед. ин фикри шумо буд. марҳамат. андешаи баъдиро мехостем вобаста ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода, хусусан ғарқшавӣ дар кӯлу дарёҳо фаҳмида бошем. чӣ хуш аст дар соҳили об ё обанбор истироҳат намудан, аммо набояд фаромӯш сохт ки каме нодуруст рафтор намуданд дар ин иншоотҳо метавонад ки сабаби нохушии зиёде гардад. асосан кӯдакон ва наврасон
дар фасли тобистон ки мехоҳанд аз гармиҳои он каме дар канор бошанд ва истироҳати худро идома диҳанд, мераванд ба сӯи дарёву кӯлҳо. Набояд фаромӯш сохт ки ҳаракати ноҷои кӯдак ё наврас метавонад ки фалокатеро ба миён орад. аз ин хотир ҳамасола Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақшачорабиниҳоро оид ба риояи қоидаҳои овбозӣ дар мавсими тобистон таҳия ва тасдиқ менамояд. чун ҳамеша соли ҷорӣ низ аз 18 апрели соли 2022 чунин нақшачорабиниҳо таҳия ва тасдиқ гардид ва ба тамоми раёсату шӯъбаҳои кумита дар вилояту шаҳру ноҳияҳо ирсол гардид ки дар навбати худ кормандони кумита дар шаҳру ноҳияҳо низ нақшачорабиниҳои худро таҳия ва тасдиқ намуданд. мувофиқи нақшае ки тасдиқ гардидааст, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар лагерҳои истироҳатию фароғатӣ, дар истгоҳҳои нақлиёт, дар кӯчаҳо аз тарафи мутахассисон чорабиниҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. аз кӯдакон хоҳиш карда шуд ва мешавад ки дар соҳили обанборҳо танҳо набошанд, аз қоидаҳои оббозӣ пурра риоя намоянд ва ҷони худ ва дигаронро дар хатар нагузоранд. мутаассифона дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ ҳолатҳои ғарқшавӣ дар ҷумҳурӣ кам набуданд. ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ 75 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд ки дар ин 21 нафар наҷот дода шуд. мутаассифона ҷони 82 нафар кӯдакону наврасон ҳамчунин калонсолонро аз даст доданд. набояд фаромӯш сохт ки қишри аз ҳама осебпазир ин кӯдакону наврасон мебошанд, чунки онҳо аз қоидаҳои оббозии хуб огаҳ нестанд ва онҳоро гарчанде қисме аз онҳо огаҳ бошанд, риоя карда наметавонанд. дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шумораи ғарқшудагон чӣ хеле ки гуфтем ба 82 нафар расид ки аз ҳама бештар дар вилояти Суғд ва дуюмин дар вилояти Хатлон қурбониёни ин ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст. мутаассифона дар соли ҷорӣ кӯдакону наврасон низ нисбати дигар аҳолии сину соли гуногун зиёдтар ғарқ шуданд ки ин сабаби риоя накардан ва беназорат мондан аз ҷониби падару модарон мебошад. дар маҷмӯъ миёни он ғарқшудагон калонсолон низ ҳастанд. ғарқшавӣ ё ин ҳодиса бисёр номатлуб ки тӯли солҳои охир бо ин шуморашон зиёд шуда истода, гуфтем вобаста ба ҳанами ҳарорати баланд шудани ҳаво. ин ҳодиса навобаста аз синни сол, на танҳо кӯдакон. шумо дуруст қайд кардем, калонсолон ҳам ғарқ мешаванд, талафот ҳаст ҳисоби чӣ хеле ки ҳамкори мо қайд кардан сабабҳои гуногун доранд, яъне сабабҳои ғарқшавии гуногун мешавад ки аз ҳисоби садамаи автомашина мисол ғарқ шудагиянд дар дарёҳо, аз ҳисоби беэҳтиётӣ, аз чизе ки ночизе ки аҳамият мо наметем, лекин дар асл ин хавф меорад ба чӣ? Ба ҳанами саломатӣ, ба ҳаёти инсоният, яъне аз беэҳтиётӣ. инчунин барои аз рӯи таҳлилҳое ки аз тарафи кормандони мо пешниҳод мешавад, риоя накардани қоидаҳои обозӣ дар вақти номуайян мераванд, ҷои номуқарраршуда агар аҳамият додагӣ бошен аз тарафи кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳама сола пеш аз мавсими ҳамаи обозӣ дар ҳамон минтақаҳое ки обозӣ
манъ аст, лавҳаҳо, анаму аломатҳо васл карда мешавад, ки ақаллан амо бидонанд, ки дар ҳами соҳилҳои дарё оббозӣ кардан мумкин нест. ё ин ки аз ҳисоби моҳигирӣ мешавад, ки дар мавсими моҳигирӣ калонсоло ҳамин хел ҳолат шудагиаст, ки ғарқшавӣ аз ҳисоб биянд, ки наҷотдиҳандагони мо ба ин ҳолат ҳам дучор шудагианд. Вобаста ба ин ҳодисаҳо аз тарафи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ як қатор чорабиниҳо ҳам аз ҳола гузаронда мешавад. Санҷишҳо, яъне рейдҳо дар анон ҷои маҳалҳое, ки хавфноканд, санҷишҳо гузаронда мешавад ва ҳадалимкон кӯшиш мекунанд, ки сатҳи анами ғарқшавиро пешгирӣ намоянд ё ки костаро кам намоянд. Ва чизи охироне, ки мо дар соли гузашта ба тавсиб расондем, дар мувофиқа бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон як тавсиянома бисёр хуб пешниҳод кардем, тавсияи методӣ. Ин махсус аз рӯи таҳлилҳои мо бармеояд, ки дар анами истироҳатгоҳҳо бисёри вақт кӯдакон наврастон ки ҷалб мешаванд, мо тавсияи методӣ омода кардем, ки мутахассисони мо дар якҷоягӣ бо кормандони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи анами дастурамал тавсиянома дар анами лагерҳо, анами истироҳатгоҳҳо рафта ҳам машғулиятҳо, ҳам корҳои фаҳмондадиҳӣ, ҳам пешгирӣ мегузаронанд. Инчунин дар анамин тавсиянома омадагиаст, ки дар анами истироҳатгоҳҳо низ кадом қоидаҳо бояд риоя шавад, кадом меъёрҳо риоя шавад ва чӣ гуна бояд рафтор кунад. то ҷое ки мо огоҳ ҳастем, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои апрелу май миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ корҳои фаҳмондадиҳии амалиро дар назди анамон дарёву кӯлҳо роҳандозӣ мекунад. мехостем вобаста ба ин суҳбат кунед, ки то кадом андоза ин иқдом ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулодда, ҷиҳати пешгирӣ аз ғарқшавӣ саривақтӣ аст, мусоидат мекунад. мақсади манами чорабиниҳо ин кам кардани шумораи ҳолатҳои нохуш аз ҷумла ғарқшавии кӯдакон ва наврасон мебошад. вақте ки наврасон ба ин ё он машғулият ҷалб мешаванд ё ки иштирок мекунанд ва ба лаби соҳил мераванд, бояд ки қоидаҳои оббозиро пурра донанд ва дар кадом мавзеъ шиноварӣ кардан ё ки дар кадом вақт ба об даромадан, дар кадом вақт обутоби баданро бояд ки инҳо пеш аз ба мавсим баромадан хуб донанд ва риоя кунанд. яъне вақте ки кӯдак дар нисфи рӯз, ҳангоме ки ҳарорати атмосфера хело баланд аст, зиёда аз 25-30 дараҷа, онҳо мехоҳанд ки тезтар ба дохили ҳамон об ё обанбор ё кӯл бошад ё дайро бошад дарояну камтар худро аз гармӣ эҳтиёт кунанд ё ки каме худро фароғат гиранд аз он обе ки мехоҳанд дароянд. лекин фаромӯш месозанд, ки ҳангоми якбора дар ҳарорати баланди бадан ба оби хунук медароянд, кашишхӯрии мушакҳо дар ин ҷо нодуруст фаъол мешаванд ва метавонанд ки дар байни он кӯл дармонанд ва ба соҳил баромада натавонанд. ва дигар ин ки вақте онҳо ба оби хунук медароянд дар ҳарорати гарми беруна ва мехоҳанд ки зиёдтар дар дохили об бошанд ва ин низ метавонад ки онҳоро ба ҳолати ногувор биёрад ва ҳолати ғайримуқаррарӣ, яъне ғарқ шуданро ба миён меорад. ин амалҳое ҳастанд, ки ҳар як кӯдак ё наврас, чӣ калонсол бошад ё миёнасол, бояд ин нозикиҳои шиновариро донад. ва баъзе ҳолатҳое мешавад, ки кӯдакон байни якдигар мусобиқаҳои нодуруст гӯем иҷро мекунанд ва ба якдигар мусобиқа мекунанд, ки кӣ бештар дар дохили об меистад ё кӣ бештар ё дуртар шино карда метавонад. аммо вақте ки онҳо дар ин мусобиқа иштирок мекунанд, шино карда ба байни кӯл мераванд ё ба байни дарё мераванд, баргаштани онҳо хеле душвор мешавад, чунки онҳо аллакай монда шудаанд ва дасту пои онҳо дигар ҳаракат карда наметавонад, ки ба соҳил худро бирасонанд.
این چیزها متاسفانه در بین کودکان، در بین نورسانی که بسیار شوخ هستند به میان می آید. در فصل تابستان یک آبازی کردن یا یک به لب ساحل رفتن تنها یک شغل نیست که آنها از گرمی خود را احتیاط کنند. می توانند آنها از جایهایی که سیر و گشتی آنها یا که از باغ‌های فراغتی استراحتی، از سیاحت به کوهسار استفاده برند، چون که این چیزها نیز می توانند تعطیل آنها را خوش گذرانند و کمی از حالتهای ناگوار یعنی از حالتهای غرقشوی دور بمانند. میخواستم فهمم که این زمان گروه نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گنجدنی سر کدام کار هستند اساسا؟ در این شب و روز نجات دهندگان کمیته در دوام شبانه روز در نوبتداری هستند و آماده هستند که در همه حالتهایی که به سر این یا آن نفری اهالی جمهوری به میان می آید آمادگی دیده باشند و از آن کمک خود را رسانند. بیشتر در این شب و روز حالتهای غرقشوی به میان آمده ایستاده است و نجات دهندگان با همه تجهیزات و واسطه های ضروری که برای نجات اهالی ضرور است آماده هستند و همیشه در تکاپوی آن هستند که هرچی بیشتر این حالت ها کمتر باشد و نجات انسان پیش از همه برای نجات دهندگان مهم است و آنها کوشش می نمایند که هر یک قدم خود را زودتر برای آن نفرانی که امداد می طلبند رسانند. گروه نجات دهندگان خوشبختانه از غرقشوی زیاد نفران را مثلا حفظ کردند. از طرف کمیته حالتهای فوق‌العاده در همه منطقه های جمهوری گروه های نجات‌دهی تأسیس داده شده است و همیشه دوام 24 ساعت در خدمت هستند، در حالت آمادگی قرار دارند. خوشبختانه نجات دهندگان در آن ساحل هایی که بیشتر حالتهای غرقشوی به قید گرفته می شود نوبتداری شبانه روزی تشکیل نمودند، از جمله در ساحل بحر تاجیک، در ساحل دریای سیر، در ساحل آبانبارهایی که آبانبار نارک، در ساحل آبانبار روغون گروه های نجات دهندگان همیشه آماده هستند. غیر از همین نجات دهنده باید که همین سه نهاد اجتماعی هم جامعه هم پدر و مادر هم مقامات داخل در یک جایی عمل کنند، چون که همین نجات دهندگان ما امکانیتی در همه منطقه ها نوبتداری دائمی رو تشکیل کردن ندارند. وابسته به همین طبق همین برنامه‌های تعلیمی ما که نجات دهنده اختیاری در همین شهر و ناحیه‌های مخصوصا محل‌های کوهستان تأسیس دادگیان با آموزش جلب کرده میشن حساب اهالی. همین نجات دهنده ها کمک رسانی خود کارمندان ما به حساب میرن، یعنی از حساب خود جامعه، از حساب خود اهالی در اون محله فرصتی نزدیکترین او دارن، اون منطقه را زیادتر او شناسن، او میدونن. به همین خاطر همکاری ما با همین کارمندان محل زیچ علاقمند است. به چی خاطر؟ به اون خاطری که ما باید وقت از دست ندیم. چی قدر که همین وقت ما ثمرناک استفاده بریم، ما ممکن است که نجات یک شخص یا حیاتی یک شخص نجات داده توانیم. وقتی که موسم گرما سر می شود خواهیم نخواهیم همین نورسان، کودکان احتیاج طلباتشون با آبازی با جای سرخین رفتن زیاد است. بله. سر راه را گرفتن ممکن نیست. به همین خاطر بسیاری همین صاحب کارانی ما یا که از طرف کارخانه تشکیلات دولتی وقتی که جای همین آبازی میسازن، جایی که مخصوصی که برای کودکان، برای نورسان، برای کلانان میسازن، یک قطار طلبات‌های هستند که باید همین رعایت شوند. من میخوام که یک چند خبر کنم که طریق همین شخصانی که مثلا صاحب ملکن میخوان که از ساخته همین گونه انشاءات را آماده کنند، باید بعضی طلبات ها حتما رعایت شود. از اون جمله در همین یا که استراحتگاه ها یا که همین جای آبازی میکردگی حتما باید همین حدود معین کرده شود، یعنی که همون طریق علامت ها همون حدود معین کرده شود که
анами кӯдакон наврасоне ки ба обозӣ машғул мешаванд аз анамун ҷои аломат гузошта берун обозӣ накунанд. инчунин анами ҷое ки барои обозӣ муайян мекунанд вобаста аз сину сол доранд. яъне ки то сини 9 солара бояд анами ҷое ки обозӣ мекунанд чиқрии анами ҷое ки обозӣ мекардагӣ бояд ки аз 0,7 метр яъне 70 сантиметр бояд чуқур набошад барои сини соли то 9 солара. ана бо сини соле ки аз 9 масалан то 11 12 13 солара бояд чуқурие ки ҷое ки обозӣ ки кӯдакон наврасон мекунанд 1,2 метр яъне 120 сантиметрро дар бар бигиранд. яъне вобаста аз сини сол бояд ки анами чуқури ҷои обозӣ риоя карда шавад. дар ҷойҳои обозӣ ҳатман бояд аломатҳо гузошта шавад ки аз он бояд тариқи анами аломатҳое ки тариқи зарди норанҷӣ аст бояд ки ҷудо карда шавад ки ҳар як кӯдакон наврасон амура дида фаҳманд ки анамиҷа сарҳаде ҳасте ки бояд мо он тараф обозӣ накунем. инчунин дар ҳар як анами ҷои фароғатсоҳилҳо яъне пляжҳо ҳудудҳои барои кӯдаконе ки нав ба обозӣ машғул мешаванд дар ин ҷо бояд ҷои алоҳида бошад. баъдан дар анами ҷойҳо дар ами фароғатсоҳилҳо пляжҳо ё ин ки ҷои обозӣ мегӯем ҳатман на дуртар аз 5 метр ҳалқаҳои наҷодии мондагӣ бошад. ба чӣ хотир на дуртар аз 5 метр? агар ин дуртар бошад мумкин аст ки чи мо амон вақти муайян шуда наҷот дода натавонем. дар ҳар як анами истироҳатгоҳҳо ҷои обозӣ бояд хонаҳои махсус бошад ки уҷа навбатдори доимӣ мунтазам иваз карда истанд ки таҳти назорат бошанд. барои чи аз рӯи таҳлил агар шумо аҳамият додагӣ бошед дар ҷойҳои номуқарраршуда ғарқшавӣ зиёд асту ҷойҳои муқарраршуда ҷое ки таҳти назорат аст инҷа ғарқшавӣ кам ба назар мерасад. барое ки таҳти назорати доимӣ шахсе ки ҳам навбатдор аст доимо назорат карда меистад. инчунин дар анами ҷое ки ташкил мекунанд ҷои обозиро бояд ягон хонача ягон пункти муайяне бошад ки барои духтурон бошад барои расондани ёрии аввалини тиббӣ бо тамоми таҷҳизоту доруборишон бошад ки дар як ҳолати ногувор ёрдами худшона расонда тавонанд. дигар ин ки бояд ки анами дар вақти обозӣ ҳатман кӯдакони сини соли хурд ё ки наврасон бо волидайни худашон бошанд. ва бисёр ҳолатҳо мешавад ки аз калонтаро мо хоҳишмандем аз анами фурсат истифода мебарем ки ҳамавақт кӯдакони худшонро беназорат намонанд. эҳтиёт ними ҳаёт. ҳамавақт бояд эҳтиёт кунанд, ҳамавақт бояд дар назар дошта бошанд ки кӯдакон ақлшон мисли калонсолон нест. барои ҳамвақт таҳти назорат бошанд ва ин қоидаҳоро бояд истифода баранд, чунки аз ин вобастагӣ дорад ҳаёти ҷомеа, ҳаёти анами кӯдакону наврасон. ташаккур, саломат бошед. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳамеша аз чунин нафароне ки дар наҷот додани аҳолӣ саҳми худро мегузоранд ҳамеша миннатдорӣ изҳор менамояд ва онҳоро қадрдонӣ менамояд. аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли гузашта як мактуби дархостӣ ба кумитаи сохтмон ва меъморӣ ва ҳамчунин ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардида буд ки минбаъд дар сохтмони иншоот муассисаҳои то мактабӣ ва муассисаҳои мактабӣ дар лоиҳаи онҳо ҷой додани сохтмони ҳавзи шиноварӣ барои он наврасон кӯдаконе ки дар он муассисаҳо таълим мегиранд пешбинӣ гардад. аз тарафи ҳам кумитаи меъморӣ ва ҳам аз тарафи вазорати маориф ва илм ин пешниҳоди кумита хуш пазируфта шуд ва дар оянда дар назар аст ки сохтмони чунин ҳавзҳои шиноварӣ барои омӯзиши ё омӯзонидани кӯдакон ва наврасон сохта ба истифода дода мешавад. дар самти машғулиятҳои амалӣ ва омӯзишӣ шумо қайд кардед ки масалан пеш аз оғози мавсими гармо ё ин ки мавсими тобистон ё ки фасли тобистон гурӯҳе аз кормандони шумо масалан дар кулу дарёҳо анамон аломату лавҳаҳои ишоравию маълумотдиҳиро насб мекунанд. акнун мехостем фаҳмида бошем ки асосан кадом кулу дарёҳо барои обозӣ муқаррар карда мешавад. дар
حدود شهر دوشنبه یک چند انشاءات‌های آبی هستند که آنها از با طلبات‌های هم سانیتاری و اپیدمیولوژی و هم طلبات‌های بخطری جوابگو هستند و از طرف کمیسیایی که در یک جایگی با کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تأسیس داده شده بود، این مؤسسه‌ها از نظارت گذرانیده شدند و از طرف مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی خود ناحیه‌ها و شهر دوشنبه آنها اجازت به فعالیت شروع نمودن را گرفتند. این مؤسسه‌ها یعنی مؤسسه دولتی فراغتی آبشاران و مؤسسه فراغتی دلفین، همچنین کل دوشنبه که با طلبات‌های تکنیکی جوابگو میباشند و از طرف رهبریت این مؤسسه‌ها همچنین گروه‌های اختیاری یا گروه‌های نجادی خود این مؤسسه‌ها فعالیت میکند و در خود نجادی‌دهنده دارند که با آن نفرانی که با قاعده‌های آببازی یا با قاعده‌های شناوری رعایت نمی‌کنند و گرفتاری حالت‌های ناگوار می‌شوند، آنها می‌توانند که این نورسان را نجات دهند یا کمک خود را رسانند. همچنین در دیگر موضوع‌هایی که برای آببازی مانع است لوحه‌ها گذاشته شده است، از جمله در یک چند موضوع‌های دریای دوشنبه چنین لوحه‌ها آویخته شده است که آببازی مانع است و هنگام ریدهایی که از طرف کارمندان کمیته و دیگر مقامات دخلدار گذرانیده می شود، با چنین قاعده ویران کننده ها توصیه ها داده می شود، آنها آگاه کرده می شوند که من بعد از چنین آب‌های با طلبات ها جوابگو نبوده استفاده نکنند و جان خود را در خطر نگذارند. همچنین در دیگر شهر و ناحیه ها نیز از طرف کارمندان ما که در محل‌ها فعالیت میکنند این چاره‌بینی ها گذرانیده شده است و موضوع هایی که برای آببازی پیش بینی شدند آن موضوع ها را توصیه میدهند و دیگر موضوع ها رفتن کودکان را منع میسازند. همچنین در لاگرهای فراغتی و استراحتی مکتبی که در بیرون از شهر یعنی در ناحیه ورزا برای 4 ناحیه شهر دوشنبه پیش بینی شده است، از طرف کارمندان کمیته سنجش ها گذرانیده شد و برای قبول کودکان و نورسان آنها آماده بودند و توصیه داده شد که در آن موضوع ها نیز کودکان استراحت خود را خوش و با فرح گذرانند. تشکر، سلامت باشید. در اون مؤسسه‌های دولتی که اوید به نمی فراغتی استراحتی که اوید آببازی و می اجازه داده شده است فعالیت میکنند، انمی در طبق نقشه از طرف کارمندان ما در حدود یعنی هم سنجش هم بعضی تمرین ها گذرانده شدند. یعنی اون مشقایی که کودکان در حالتی مثلا اگر غشوی کدام عمل ها رو با اجرا کنند چی کار رو به انجام رسونند، بعضی یعنی مشقای کوتاه گذراندن که هم این شوق آور گذشتگی است هم با منفیتی کار است، چون که یعنی کودکان دست بخورده در حالت‌های ناگوار نمیشوند. در یعنی جاهای آببازی قاعده‌های بخطری که باید حتما اینها رعایت شود. وقتی که درجه هوا از 20-23 درجه گرم است توصیه داده میشه که بسیارتر آببازی کنند، یا که آبی خود یعنی جایی که آببازی میکنن نه پستر از 17-18 درجه پس باید باشد، باید آببازی کردن توصیه داده میشه یا که اجازه داده میشود. این چونین وقتی معین شده که کی باید که آببازی کنن خوب میشد که از ساعت 8 تا 9 10 از 8 تا 10 11 امو وقتی معینی آببازی، یا اینکه بعد از میگه از ساعت 16 تا 17 19 یعنی که انمی وقتا مساعد است برای چی؟ برای آببازی. این چونین به همه شهروندان پیشنهاد میکنه که وقتی که به آببازی میروند به فراغت میرن باید که نه کمتر از 1.5-2 ساعت پیش خوراک خوردگی باشند. یعنی یک بار خوراک خوردن و به آببازی مشغول شدن هم به سلامتی ضرر دارد هم به چی حیات همون شخص ضرر آوردنش ممکن است. دریاچه ها یا جای آببازی که صورت حرکتی آب از 0.5 متر در یک ثانیه زیادتر است، اینجا آببازی کردن چی خطرناک است
و کوشش کردن که در اینجا نموز سطح گذاشته شود که سمت روش آب کمتر شود. این چونین از همه شخصانی که به آبازی مشغولند پیشنهاد میکنیم که هنگامی یگام حالتی ناخوش، یگام وضعیتی ناگوار به عمل آمدن، همه وقت باید به سمت انمو آب حرکت کنند، یعنی به مقابل آب نیو به سمت آب حرکت کرده آهسته آهسته به ساحل برآیند. و هنگامی آبازی کردن حتما اگر که جایی که نامعین است حتما باید اول از نظر گذرانده شود، چون که در قهر یعنی آب زیر آب ممکن است یگام سنگ پاره، آهن پاره یا بعضی سنگ های هست که بعضی کودکان نورسان است که یک بار با کلا جهیده ممکن است که شکستن گردن یا اوش رفتن به عمل میآید، یا اینکه در جایی که علفزا زیاد است اونجا قطعا آبازی کردن ممکن است، چون که ممکن است که بچه محکم شدن یا نمی چیز آورده رسونند. از همه پدر مادران، از همه جامعه خواهش میکنم که در این کار باید یکجایی باشند، باید که دست یکجایی باشند، یعنی که بی‌طرف نباشند، بی‌مسئول نباشند. اگر در یکجایی ما عمل کنیم سمت این نشاندادی که خیلی و خیلی تشویش‌آور است ما پس کرده میتونیم. تشکر، سلامت باشید برای ابراز نظر. خواهشمندم که همین دستورالعمل و برنامه و براشور و از بس که خود مؤسسه شما بسیار مؤسسه دوست داشته ترین کودکان و جوانان است، اگر که کتابخانه که داشته باشند همچون در بایگانی آنها نگاه داشته شود که کودکان از اینها استفاده برند و این چونین از نام رهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شما عرض سپاس میکنیم و آن دستورالعملایی که مخصوصا در سمت حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی همه ساحه‌ها را در بر میگیرد و شما و رهبریت شما تقدیم می‌سازیم که همان وقت در بالای میز شما باشند و حالت‌های فوق‌العاده آماده باشید. تشکر، سلامت باشید. در تقویت سخنان شما ما ذکر میکنیم که البته طول 5 سال اخیر مؤسسه دولت تلویزیون کودکان نورسان بهارستان دارای یک کتابخانه مکمل است و از آن خود کارمندان عموما کودکان نورسانی که به برنامه فرا گرفته میشن استفاده میکنن و گمان میکنم که این هدیه شما برای غذای معنوی گرفتن ما و کودکان نورسانی که به مؤسسه تشریف میارن سری وقتی است و مساعدت کننده است. و بینندگان عزیز بار دیگر یادآور میشیم که در برنامه امروزه ما اشتراک کردن محمد طاهر گدویف و تاج‌الدین محمدов، متخصصان از کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشند. تشکر و اظهار سپاس میکنیم که با برنامه فکری شما آمدید و در برنامه فکری شما شنیده شد. بینندگان عزیز، انجام برنامه تحلیل فکری شماست. خیر، سلامت و سربلند باشید.